District Drugs Disposal Committee pen ki ongdung raki ahormu meki kaipo. Karbi Autonomous Council Art and Culture Lasai campaign thomke pahini cases Jones atuma phanku nok la pen chom tiruna jay mekede. Upper Dardoli Ramsing Hamsia rong arat rong isi room pen football ki patupo. Kardom pini Karbi Prime na birta long pen kado kabe phanta me kardom na pazariklo. Tangte pini Karbi Prime na birtang ton pen arjuik tha. Assam government kapin khara teng pen Karbi Anglong arlo prekjam police station angkang arlo raikomasai khiatum kineplong tang raki ahar mudoan narcotic drugs psychotropics substance to be destroyed as per NDPS 1985 arona tengpen District Drugs Disposal Committee Karbi Anglong atum pen patar piponsi pinimatizong ni phai thomke parni di phumanja ka cheleng atwarpi Buddhist temple adung rakhi brikalong meki kai padapo meki kai pon ke ongdung rakhi ahorma men lapuson henlo heroin 12.550 kg ganja 189.35 kg morphine 2.8 kg tablet 2098 notes pangrumpet pen 27 crore 55 lakhs 16,500 anatangka black market along ado doji pusi SP Sanjit Kumar Saikya Pherangkia Thengno Ningjepo Prabjin pen Karbi Anglong arlo drugs kirimatuma phan ki khangja phan rehabilitation center kimponpo lapena ronre pen hitikular ajo khorokejor atuma phan pangthek ponpo pota alangli ningjepo অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি আমি ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলং জিলাত 2023 চনত দুবাৰ ড্ৰাগ আমি ডিষ্ট্ৰাকচনছ কৰিছো আপোনালোকে গম পাই ইতিমধ্যে আজি আমি প্ৰায় 64টা কেছৰ সৰ্বমুঠ প্ৰায় 27 কোটি 55 লাখ 16500 টকা মূল্যৰ আমি ড্ৰাগ আজি ডিষ্ট্ৰাকচন কৰিবলৈ ওলাইছো ইয়াৰ ভিতৰতে আমাৰ 12 কিলো 550 গ্ৰাম আছে হেৰইন 189.35 কেজি আছে গাঞ্জা মৰফিন আছে 2 কেজি 800 গ্ৰাম আৰু টেবলেট আছে 2098 টা সো সৰ্বমুঠ ভ্যালু আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু CID যেটো আমাৰ মূল্যায়ন কৰে 27 কোটি 55 লাখ 16500 টকা আৰু এই গোটেই বছৰত এতিয়ালৈকে আমি এই আজিৰটো আমি হিচাপ ধৰিলে প্ৰায় 237 টা কেছৰ সৰ্বমুঠ 169 কোটি 68 লাখ 54,442 rupees এইটো ভ্যালুৰ আমি ড্ৰাগ আমি ডিষ্ট্ৰাকচনছ আজি আমি কৰিম এই বছৰত আৰু আমি আশা ৰাখিছো যে আমি অনাগত সময়ত যিমান আমাৰ ডিটেকচনছ হৈছে এইবিলাক আমি আকৌ তেনেকে প্ৰত্যেক 3 মাহে আমি কৰি যাম আৰু আমি সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছো আমাক এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমাক এই গোটেই ড্ৰাগছ ডিটেকচনৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ এই ডিষ্ট্ৰাকচনলৈকে প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে সকলো ৰাইজে মিডিয়াই সকলোৱে আমাক যাতে সহযোগিতা আগবঢ়ায় ধন্যবাদ স্যার কোন থানার কেস বিলাক ইয়াতে বিভিন্ন থানাৰ কেছ আছে সকলো থানাৰ খটখটি আছে বৰপথাৰ আছে দিলাই আছে মানজা আছে বোকাজান আছে আপোনাৰ তাৰপিছতে বকলিয়া আছে দকমকা আছে এই হিসাবটো থানা ওয়াইজ গোটেই ডিটেইল হিসাবটো এই মুহূৰ্তত নাই কিন্তু থানা ওয়াইজ আমাৰ ডিলাইট ম্যাক্সিমাম আমাৰ কেছ ডিটেকশন হৈছে স্যার দিনক দিনে নিচাভক্ত যি ড্ৰাগছভক্ত যুৱকবিলাক বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আপোনালোকে আজি যি ড্ৰাগছ দহন কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰিছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে নৱপ্ৰজন্মক কি বুলি মেছেজ এটা দিব আমি উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি ৰাইজক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছো এই যি ড্ৰাগছৰ ভয়াবহতা সেয়া উপলব্ধি কৰি ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ আমি প্ৰগ্ৰামো ইতিমধ্যে কৰিছো আমি বেলেগ এজেন্সিৰ লগত লগ লাগি ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন CRPF আমাৰ জুডিচিয়াৰী সকলোৰ লগত লগ লাগি আমি ইতিমধ্যে বহুত এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিছো সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছো এই গহবৰত যাতে কোনো নপৰে আৰু এই যেটো ভয়াবহতাই ড্ৰাগছৰ ভয়াবহতা বুজি পেলাই যাতে সকলোৱে এটো পৰা আতৰি আহি পেলাই কোবাত দেখিলেও যাতে আৰক্ষীক সহায় কৰি বা কোনো এজেন্সিক সহায় কৰি পেলাই এই ডিটেকচনত সহায় কৰে আৰু এটো পৰা সম্পূৰ্ণ আতৰি থাকে তাৰে আহ্বান জনাইছো Partizong ni phai thom ke parni ada por phai krisia por pen
Rangsina Sarpo Auditorium Hall along Lorulang So Dipu along Karbi Anglang Autonomous Council Art and Cultural Lapen Cultural Affairs Asai Campaign Chipoter Pipongsi Thomke Prahini KCS Jones Mate Hawarama Yatumaphan Karbi Traditional Tools Mate Ku Nok Lapen Chong Kerona Jame Kedeng Puna Birata Kat News Asai Malo Birata Nang Pale Bangso amaya long TCRO Dilip Kathar pen mai chipahem pupongsi Karbi traditional tools mate ku nok lapen chong kerona jamek pangchengpo maya long aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Suljorong Phar KTM CRI Principal Bonsom Kathar Deputy Director Rani Terangpi Joint Secretary Art and Cultural Department Nirupama Timungpi KCS Dunmai Phu Phumsing Bay Lapan Hawaramai pen kebang amai pu kongchen bangatum cetong berhenti. Bangso amaya long jasemet non ingdeng phokep Karbi risnim so rong aje serotalin ketalona long methanga khayang thek kithir klok asona mung pen kilun ke kang setame kacepaklang pontia phansi bangso asai deng pon. Kedam tanga pora hotlang dam lipute Karbi traditional tools mate ku nok lapen chong setame kithir klukavi laso pen lang chari pon pamesi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang lapen EM in charge Art and Cultural Department Surjorong Pharatuma phan katuning ripona teng non serotalen asengkan ke talon panakut anke kachipatia long kenang sot ason mate Karbi traditional tools setame kithir thip ason pen selam pon pen EM Surjorong Phar arideng pen break jam ahawar amaya tumari deng pipa zerpo Karbi traditional tools mate rit kerong aku chong la penok keron asai deng pono sela mangso keron la bangke pining Karbi risun surong aje sertalin ke talon pen ke paceton pon sila mangso keron pon ningkan hinia prang isi Karbi Culture Society mate Karbi Tangsong pen isi kapingkhat dolo Department of Han je na tumahin pen jong se la bangso ahoga hak aku ahoga hak chong anok jong se ron pen mo sertalina hut ke hala pen jong se ke kan chepate i bahala so arit nong chingdi hut ke en tame jong sela so en prodon te kelang alon dum joji polam thesinang palelo sila so teng pen si isa phando e temonta chuning asabo ron lo ako pining ako selam to si ron tholo si nona teng pulte thongke brahini la hawarame tumhan mangke pachitang klub an ron longpo pini ron an mang dolo lalu la si litum akenang sor bangela lo peno jutang iltu ba jutang jubada long la bangso mo pen pu tisiaro aga hai thano kathar song khan lo je check pen soi wak ha ko pene kuya open si ke salam po masi tangelo cepati tawilo pumat warkang popo koichu titi siningkan phokep sertalin nang talon deda fil tu jutang jubat la sangso nangang thur pulong tail tum sertalin hura mangke ahoga hak duek nangi puram thelo la sila so teng chikro pen sila piniro no lalo la si moeta thanlo litum Karbi Autonomous Council longke hinia department do isi ke cultural affairs lo isi bangke art and culture department la hinia department ame Karbia akheye phan jutang jubat pen lun temo lamer lamchong kadoi kang thur poni phansila hini department ta kelanglo lasela so department hini ta ko puthor ne tongke Karbi Culture Society mane Karbi jutang asong alang tum pensi bidi sore ke en ko pisi deng ponai pisi klem ponai ma polang tum pensi ako dam rap creation pensi dak ada son tum klem pon lo lasi kidam tang an ke klem pon sitame alang tu pingkhat alang tu kapin lara ting pen lo asi jutang jubat kecali phandame siki pichot ke chokchi pojone sia school takang puthulo dake KTM sera Karbi Traditional Music and Culture Research Institute podolo la sonthase Karbi Traditional Music School hanjang lang solong dolo hadeng kimo long dolo pining hamren dolo pining pen ako dongkam long dongkam long ako pangcheng ponthulo si song hakte hada bangke ko mane dak council pen lo ba tum Karbi Autonomous Council pen si instructor appointment pilo ke thana bang dolo hada bangke hithi rui pen nini ake kisali sobar side dolo sada bangke lun kan pen chenglok lun barim kan barim ke than pondolo hadak pen si pass that ningkan pre na course do the hithi rui pen ini wet polam the pasi ningkan pre course do hadak pen pass sudelo purudang te isa recognition bangala lo hala
Karbi language teacher hala so long te appointment na chuhang dun ba ko dak art and culture jita long Africa school jong si input hui pute dak masi appointment pidet jurason sidolo la se ha tum bangke changli phandolo phanta la sila mupen phom department ben si claim ponlo Matijong ni fight home ke parani upper Dardali Ram Singh Hansearong rong isi chingrum pen Dardali High School pathua klamalong football ka pathupon abirta nangpali Pining surihini ra ingkora ke thomasengkan mesen pen ke pajudunlong lapen Hansearong isi chingrum si ning chiparong pen bangso football ke pathua jamek pathupon Laso football ka pathua tum lake rong isi risomar lapen sarmar Okorjang lapen sarpi maratunang bongsi football pathupang. Bangso along SGB Khoya Singh Hanse, GB Rajan Hanse, Lunse Po Bhismo Hanse, St. Mary's School Principal Zari Terang lapen Don Phokep Arat Atum Chetong Dumiti. Halapu Rupon Hanse, Metang Jungjung pen kapathua klam mesenang jipu mathasi JCB pen pathua klamalong panay ponthu. Lason si non owe kimi la pendrong kapaching thulja phan mesen ke pathua klam Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang pen nangrap vek thapusi SGB Khoya Singh Hanse la pen rong arak atum chuning riponthu Pinidak Paldololi High School pathua klamalo Militum Ram Singh Hansearong pen ini pu ini ceparong ningkan banta ini ta pinyanis ini belo pen ini belo pen thuke ke bangi ningkan kimi ta nangte bokhat lo la sinilitum rong si pen pu tu so jang mana rong sar atau kaben ni longri long pada sar ni nut soi ria long sarkari jamra no la sinili mene Khoya Singh Hanse la si pini nili tum la dake isi ini nge parong ane ningkan segalong punili tum la rong isi nili tum chingwa chingsai dulu tu semua atumba la se la so harus kechingwa chingsai long pe I sar pimar pen ukorja ta mane hala tumta pisusu ako non sar mar pen risoma lata yang club AB mane apu pen asumar hala soalu tum sita la sonang thaklo apai pen asupi la son sing ine puning kan segalong ining je parong tinga ni tum dololi pathu high school pathu klamalong kudole pathu je patti ke sini ison pen ka kisung do athinili tum ke pathu pini ning ka tum sitame ke pathu athai ka vi pen ta kisung do non het jong non la nilibong rupon nili tum akote akibisi lo rupon nilibong rupon si la GCB alang ajat pen upai pen ta GCB ban si hala long ri che klam kle long an ta GCB ya pathok la he an he ma pin ke pathu pat adima long sabo kisik sak do ko gi kusi alang hin pen se hala GCB long li pa kusi la che klam kle long an ta na pathok salam no kita militum ining khangat teng pen ka Autonomous Council sir Dr. Tuliram Longhang le militum phanta polulia solta ke pathu aklam aning hang la so pathu aklam ni rabasonte kurwang chu langli phan lang phan ning kang sampen kadom panjiri an ni tang tenon malam sopor phan birta mo ingtonixna আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dehenamo phit puthot birta long bang thuik long Dipu Diocese ICYM ningkaning kora pho mate
rup talen asengkan ke chok katalon panalong ni thama pharman dongmuka Chris Duty Church pathuak lamalong messen meet pen ketalon pana birota nele tuma phrang ke pen birota na poli Jaime ka teng pen ke cheng siarni mati jong ni phai in kora trok siarni ahin pen ke bang apere satma phan kang thum karni lapen hong jai kap anparata kar cho asai dek lasong si adun thuara ni mati jong ni phai in kora nar kep arani Mary Eros and Van Withas at Happy Dr. Robinson Teron Orient Theological College Silong Pensi Pazernipo Lapen education is fruit and importance in building a progressive society at Happy. Florida Teron P. Headmistress Holy Child Home Academy Pen Than Pazermi Pon. Kapathu parong rosita me paman pon. Lapen kijut siarani mati jong ni phai in kora sirkep arani had its importance in human life at Happy. Dr. Howard Teron Hamren Paris Pen Than Pazermi Ponsi Pinnang analam the te than chimun pe de ponsi ke kan kiluna jamek peman pontu Halapu Haurakhat LAC MLA Dorsing Ronghang che tongdonsi risoi jangatuma phan bidi sore lapen kachuro alam the than pazermi ponsi mai ingsam jin pen pachut pon Pini anabangke kijut si lo nilitum labang so ICYM convention ni thom aparmansi kaiki sami aningkan bang nilitum big ver bon sami pining aningkan abangke ningkan ko erapho silver jubilee labang so katalon si nilitum ladak dokmoka paris along bang dakhan lo kechengsi nilitum labang so ICYM kechengsi hot bangke tum CYA Christian Catholic Youth Association ulabang so men pensi chinidam taminona bangke nilitum Indian Catholic nilitum chipudam lo la silabang so amai long ni thoma mai long nilitum ka changar li long dam ason dopik athema ilitum aphan nang than nang kimum nang peri nang pheleng aphan nilitum han resource person same nilitum ka chapapon do Pineng kanar niya bangke kechengsi hut nilitum long chapapon Dr. Harvard Teron alang lisameng stong dun lapen ke pamahedjong dak nilitum difu diocese secretary hansi sanghok kethan pona tengsi Dr. Robinson punon nut kaprek ketum stame nang thanang gum te kang lo lapen ke nilitum ning thelo je nilitum Jesemet petke nilitum Catholic riso ejang atum stame methang dhorom pendang lok iltum emethang angkur athekel tum Karbi tum jutang jubat same ting ni nang ni lapen ke dhorom ahin emethang ke kroy ahin same ke chapathir thek pen aprang ahin anat ke bardon thekji lapuson size nilitum tengpon lo lapen ke chathan chimum pon lo lapuson hello Penangan kachipati asondo lamnun kachithama sondo nilitum kachipati lapusonon riso ejang se kachitong apot nilitum dak lun kachipati kikan kachipati tapene kapathu ason itum bason mung kachipati asondo asi kecheng sirni asabang so maya long ardine ke pidunji pu amen pe nil tumalong kecheng si arni kebang nil mana kecheng hon ake hai diu ping maslai itum council yem alang si tumalong wang pinier ni bangke inkoresir kebarni bangke nilitum ICYM arat arisoi jangatum mangke itum ching hon CM Dr. Rama Pansi tum chokonta alang le kapre ka sai kisik jit ke to ko jok pini alang le men pen ni tum dak kaching hon ake hai dor sing rong hang itum haroghat LA amele si alang le men pen itum wang sinang chi tong dun lo alang le nil tum aphan lam kimi than gang lo kuboson si risoi jang atum non aso kayalong karja abdunang jima e kayalong penon e dhorom alam penon jutanga klam long penon klam tinalong tamik boson silan owi kimi tum karja abdunang jima palang lamang than gang lo lapende la so kayalong ritum e dhorom pen apot e jutanga lam pen apot itum dak chubuhong ri ching chegri la poson lam ki lam phong chapadori monai tum kaching hon sekenang sot palam sil tum than kang lo Matizong ni phai thom ke parni BJP asa hemalong BJYM is Karbi Anglong district ameipu Jiten biahin pen kedam tang aningkan ke mesena son thotsi puthot muning aningkan mate surihini ra inkora plia sengkan kimi tame me phun me aji apha ningkan kimi lapen than rongker ahil jume ki pajirdu penenga sengkan ke kijut po penap anisibetla penam tik penlo bulutang te 2024 ningkan kimi sengkan lo
lasilalo peneng 2023 sengkan sitame litumalong ri overall pen long selandam pelutang te mipun pen miat pen ing samjin pen monsam pen litum dolong ro pelo kadu sitame lasila bangso monsam pen ke dolong ing samjin pen ke dolong ke litum kaching hon Karbi Autonomous Council along CM Dr. Tulirano Hangsa ke Japon ke besan dok si litum mipun pen miat pen monsam pen litum ke dolong lo si muneng 2024 asingkan sitame anso se peneng asingkan anso se elitum Karbi yang long along ri anonam thetu po se nili ning cheteda tema muneng ke arkoi chiklo pen mat se Karbi Youth Festival Golden Jubilee Celebration sitame elitum thekponong po se bangso 2024 asingkan ke peneng anso se elitum monsam sitame dopo lapen kacing tura asai sama litum tek ponong po tema litum kacing hon siam sarning jewer je monsam dulu wansi litum malong ri stame cing turun unji pula puson alang ni ning jewer holo bangke litum penenga son tak tak muneng stame monsam dopo anso se kacing tura musam litum tek ponong po silalo kijutsi Karbi kijutsi 2024 sengkan akhir jume rongke akhir jume anparta Karbi Youth Festival Golden Jubilee celebration akhir jume kadung ke panstame pi pajero pen asli lang tesame lang mela Tang te pini Karbi Prime pra birota bangke kang tonik long kadu kaveta me domithak me kurwang thu